October ni somni panga sang ni somni pali zirtop ni ania bazar thlir tu te chibai ule tuntrum president in thana vote thak tura inziak lut thara US dan puisiam thatvoi khatna le voi ni na support tura in tiam zinga miwan nei ber hnena nitin US dollar makta duai khat pek zia tum thu puanga pechok mek Elon Musk chu US Justice Department chuan US sarkar lai pui dana bo chemai theya chuime kani ti anril bazar apo kan puan tongin Marxian America PAC adina chuan voter te intiam na tur asiama he intiam na mingziak tur hian mi asoma intiam na mingziak zinga van nei ber mi pakhat hnena in thlan vote thlak ni ma zong nitin dollar makta duai khata pek don thu apuang ani kha soitongin Marxian voter te hi vote thlak tura somin US dan puisiam that pani support turin asoma ma se tum takero chu Republican Party candidate Donald Trump thlantina ni ti achiang renga hei hero rel lai mek Democratic Party ti tan chon ngai mo thamani ang ti po achiang chu wangin mak samhalang na hi dan bo chen na ni thei dan zona thiamlo chantir chu ati top dan thaberani mela hetiang hian Justice Department mangin Democrats lam hian man la ta ni in mithan khat chuan an ngai ani post masalama kan sei to angin hetianga vote thlak tura intiam te hena poisa pek hi US election dana khapani lo antia Elon Musk hian Donald Trump a campaign puya chu wanga poisa pechok po hi ani ti achianga mase PAC hmalang na support tu poisa pek te hi Trump vote tura ti khello wangle candidate pakhat ta na vote leisakani lo wangin US election law a hrem theina dana omlova US election law a hian candidate pakhat vote tura poisa hmanga mi thlem tu chu hrem thei ania poisa pek tiama vote thak tura inziak lut tura insom nero hremna dana omlo ni in US election law chungchanga mithiam te chuan an sei heti la hian US federal law a chuan vote thak tura inziak lu du nana sumpek chu khapani antia tuna hian Justice Department noya public integrity section te chuan maksam halak na hian in than kai hnoi dana bo chem ti an chui chiang meka chuti lai chuan CNN in hemi chungchang hi comment tura an ngen na chu Justice Department hian an ngoi sana Max point comment ala nei lawani Democratic Party hruai tu Pennsylvania Governor Josh Shapiro chuan Max an poisa tam taka sem ringot mai hi angai mo om hle a dan manga chui chen a tulani atia Max chuan X platform a angai mo om hle ani ang hetiang hi asoyangai ta ni hi ti in lo changani vote thak tura inziak lul Republican Party mi le sa ten hena poisa pe nian soi chu changin Max chuan a poisa pek chho chu eng party mi le sa te poinan dong theya party on lam nei lo te poinan dong vek theya hewa nei na changtur hian vote thak tura inzia lu le an petition siama mingziak lu ta piang an qualify vek ni in a soibok soitongin dollar makta duai khat dong tur hian vote thak tura inzia lu angaya petition a mingzia angai baka swing state pasari zinga oman ni nge ngai bok ani heti la hian Donald Trump chuan mi pui ngai dana Kamala Harris a pel chhole tran mek ti nimin lama kan soi to a Wall Street Journal in mi pui ngai dana lak nung bera President Louis Trump hian Vice President Nilai Harris laka 2% in ma hruaya Wall Street Journal mi pui ngai dan laka hian Trump du tu za somli pasari anom lain Harris du tu za somli panga anni Trump hian point nin ma hruai ma se Paul CM2 Wall Street Journal te chuan Trump ma hruai na hi margin of error huam chin ani wangin candidate pahni te hi chak then la ni ve anti Joe Biden candidate ani lai khan Trump hian thlenge muzat chung chu mi pui ngai dana chung nung jog ni a hawa ma se Harris in Biden a thak nuwa Democratic Party lamin na sataka ma son chawin thlenge muzat chung chu Harris hi a chung nung ve thunga in thana hnai tiela Tramaron sang chole tani the hill chuan Trump hian chakna chance za somnga pahni aneya Harris hian za somli pariata nei antia The Economist chuan Trump hian chakna chance za somnga parukanaya Harris in za somli pali anei antibok Fox News mi pui ngai dan laka po Trump hian za somnga muin Harris hian za somli paruk amuboka mi pui ngai dan lak na sang Trump sang chhomek zela Democrats lampo an zam tran viau ti te po nimin lama kan puan to kha nimina chanchin thar ngai ven hlo tak chu Turkey Air Force 10 Iraq le Syria ram an bom chungchang ani
Turkey ram Defense Ministry hnuai a awm sipai le civil mi te hman tur thlawhna te drone le civil hman tur ral thuam chi hrang hrang siam tu tusas te hmun puya bom ti puak tu Kurdish helpol te chu Turkey hian na takin a chang le ngalani tusas hmun beina hian mi panga an thia somhniai tamin hliam an tur boka Turkey ram National Defense Ministry chuan an Air Force sipai te hian Syria le Iraq rama Kurdish helpol te omna hmun somthum pani an bom thu le civil mi te nan tor lobna tura fim khur tak chungin hma an la ti an puanga Turkey ram Home Minister Ali Yerikeya chuan tusas hmun beitu te hi Kurdistan Workers Party PKK an ni arin om thu asoya Turkey ram Defense Minister Yasser Guler point PKK te mo bu ve boka Guler chuan PKK misok swal te hi an phu to khremna kan pezia chungin zilfin theyan nilawa kan zuyenga firfiak to berathi thlengin kan noi don ani ati Israel in Hamas firfiak te noi chimi tuma be mek dan kan hreto a Turkey point kum tam tak chung an ram chok boi tu ni to PKK helpol te tha chimi an tum thu an puang vele ta a khovel hi boi zong in her chomup mup zel ani bermai Turkey ram President Recep Tayyip Erdogan le tho pui Nationalist Movement Party hruai tu Devlet Bahçeli ten PKK hruai tu Abdul Öcalan chuan an pol chu a thria thua puana tharum tho to lawan in tiam phot chuan Öcalan chu chuazelen hnala ni ang ti an soi hnu loka tusas hmun pui hi bei ania ral thuam da mai an tum lo hle ti an lan tirani Öcalan a pol PKK te hian sangha zakwa somriat chawatang khan Turkey ram chimlama mania ro in rel nangia tin Turkey sarkar an dawa Turkey le an tho pui kho thlang ram te chuan PKK hi firfiaka an puanga Iraq po in firfiaka an puang ve to boka Turkey ram mai baka PKK te hi Iraq le Syria rama anin zar phara tusa sinron an siam chua te hi tun haya Turkey chuan Kurdish firfiak te beina ta na mangtang kai hle a PKK ten tusas mun puyan bei po hi amak thran lawani heti la hian US chuan North Korea in Russia rama sipaya thon lut ti chu fin fianan nei to thu an puanga US chuan tun thatira tang khan Russia ram kho pui pakhat Vladivostok North Korea hian sipai sang thum vel long mangina thon lut ni in an soyani White House thupuang tu John Kirby chuan North Korea sipai te hi Vladivostok phur thlenan nia chumi hnuwa Russia ram kho chaklama sipai training na hmun hrang hranga phur son le an nia training pe kan ni don ni inalang atia Ukraine ral do turan kalani chuan bitum tur dik takan ninge yang ati Kirby chuan North Korea sipai te hi Ukraine an kalani chuan Russia le North Korea te sipai laman tho dun zia ti chiang tu ani dona Europe khomol pui himna tan po ala om hle ang Russia le North Korea te sipai laman thok dun hi UN Security Council resolution hrang hrang bo chiat na nia tunan che dan po hi UN thuthlung bo chiat na ni atibok Russia le North Korea te hian Russia rama North Korea sipai te thon lu thu hi dot phu chop ti in an lo phato a ral thu manin peton anga soipo an phana sa hlea ma se kumin jun thla khan Russia ram President Vladimir Putin le North Korea leader Kim Jong Un te chuan sipai le an ram ven himna konga thodun na thuthlung hi an lo ziak to ani heti la hian Ukraine en thatu pol ho tu Kirilo Budanov chuan tuna hian Russia ram kho chaklama North Korea sipai singkhat sangkhat zet chuan training an nei meka Ukraine aral do tura tir an ni don ti asoya November ni khata an training zawanga chumi hnuwa masabera tan Karks biala indona heng sipai zinga sang ni zaruk te chu tiran ni ang atia North Korea sipai te hian Russia ral thuam le silai ten mangdon ani atibok heti la hian nimin khan North Korea rama tangin balloon thlo chua tirani a he balloon hian bol hlo chi hrang hrang thlo puin South Korea ram president chen na compound na atla anti South Korea ram president veng tu pol te chon thu chu asiamin North Korea ram atanga rong thlok balloon te chu Seoul khopui Yongsan district a president compound na tla in bol hlo aron tlak puya thil hlo omlamero a omlo antia South Korea ram newspaper panhi dong a Ilbo le Chosun Ilbo te chon balloon a hian South Korea president Yoon Suk Yeol le anupui soi chiat na le kha om anti bazari lo thira wangin kan lo me